The 42nd Realization Day 2022 was observed at Manipur College today, organized by All Manipur Students Union (AMSU) to mark the remembrance of students' martyrs of anti-foreigners movement, where two student martyrs, Pochangbam Premananda and Huidrom Lokendro, lost their lives during Go Back Foreigner movement of AMSU on April 17, 1980. The dignitaries and the students, along with the volunteers of AMSU, were gathered at Pishum Chingamatcha, and the president of AMSU, Haubijam Chalamba Mitai, hoisted the flag for the ceremony. After that, students, Mairabaibis and the dignitaries participated in the floral tribute to the martyrs. A small rally was organized as part of the ceremony with Manipur College as the final destination. Aikoina leiriba notice masing yam jadraba India gi yengliba yang gra masing yang praba nyam gi marakta aikoina masing yam likna leiriba adungulaba notice aikoina Assam Tripura aikoina loina mak phim kairaba adu mitok myan jasing langkoi chalakanda aikoi gi adungulaba yamna phim kairaba indigenous people sing asige aikoi yamna matu sona leiri phim khakto Manipur da su oiraba hainga leite hiram khuding makta haitare aikoi gi leiriba mitok myan jasing na khudum chalakanda aikoi gi chukli se makoina pai thi ba se aikoina ma yam chana aikoi gi khudam piru draga su aikoina bazar da thangal bazar da sat yingru matam अखोई अदुम इराइलाना अखोइना मदुगी खुदम चांगदम फंगमगनी अदा सिगुम लुरब तानफम असिदा अखोई पुना लेमिन हाउद्रगदी आइदि सरकार की थबक तौबनी आइदि सरकार की मीनी आइदि लेंगाक लोगी मीनी आइना अदुनी अदना हाइबगी वाफम सिंगदुना तुम कोइना नाथै बिराकांदा आइना संजिलेबा खुंजंसे आई इसा खकी नते अखोई लेरिबा हरकदोरिबा मणिपुर अमगिदमता इसा इसु सिंगसिना अखोई मनिंग मखा तमना अखोई कराग सुमिखा पोंदना अदु इसा लमदम से लेजरिबा अखोई यलंगी अम ओइना यामना साउथोक सने हिंबं नमनबा अदुगुंबा खुंजंग असि जंगसेलगलिबा खुंजंग मैम असिदा अखोइना JCLPS मथनना अदु एमसु मथनना अदु लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ सिंग खतंग दिगे मथौ नते ngasi अखोइना थवाय मा कथोमना तुंगी मणिपुर अमा कानबं ngudoriबनि हाइबो वाखलोज थमकांदा मैम पुनमक सिंसिन मिनरगा अखोइना मिटो म्याजा सिंग मिरमदा हनगिनाबा अदुगा लमदम असिग यलंगी सिंग नमा पांगल कन्ना अखोइगी साफु कन्ना लेबं ngमना पुनमक होनबिनसे हाइबो वाफम दो अखोइ ngasi की थोनो सिग मरि लेना लमदम असे दैबिरिबा न्यामगी बफमदा एमसु की मोत सिजरगा गुरुकन खुंजे